sesės ir broliai, ir visi skautatinklio lankytojai ir kiti skautai. Šiandien su jumis sveikinasi sesė Beta. Ir brolis Tomas. Mes visai netikėtai atsidūrėme nuostabiame renginyje. Pažiūrėkite, mūsų vyksta nuostabūs dalykai. O kur mes esame? Mes esame Vilkijos apylinkėje. Čionais pirmadienio dieną radom didžiulį projektą su 50 žmonių. 50 žmonių projektas, kurį organizuoja Vilkijos ąžuolų trunko skautai kartu su skautais iš Maltos, Vokietijos, Ukrainos, Baltarusijos, Lietuvos, Lenkijos, Maltos. ir visur Daugybė. Ir projekto, projekto pavadinimas yra Emigruojantis paukščiai. Tai dar turime šiek tiek laiko pasivaikščioti ir išsiaiškinti, kur tie paukščiai emigruoja ir apie ką visą tai. Eime pažiūrėti. Ja, išjungiam. Nu, pradedam. Labas, Aidas. Kaip jums sekasi? Mes šiandien su Tomu atvažiuojame į Vilkijos apylinkes ir matom čia daug veiksmų. Gali papasakoti, kas čia vyksta ir kas tai per projektas? Taip, čia vyksta projektas, kurio pavadinimas Emigruojantis paukščiai. Jame dalyvauja 7 šalis. Jie privačioji organizacija. Čia atvyko 6 šalis, tai yra Malta, Vokietija, Ukraina, Baltarusija, Rusija Ir kitas. Tai jūsų čia labai daug, apie 50 kiek. Tai ką jūs veikiat? Kodėl toks įdomus projekto pavadinimas? Pavadinimas yra Emigruojantis paukščiai dėl to, kad emigracija iš tiesų palietė visas šalis ganėtinai skaudžiai, bet mes stengiamės išvengti ne tik emigracijos pusės, bet ir visus Taip pat dar mačiau, kad labai daug visokių aprangų čia turi. Tai kas šiandien nusimato, bus kažkoks veiksmas? Mes skirtume mišriomis rolėmis ir turime padaryti sukurti spektaklį, kuriame atsispindėtų migracijos tema. Tai šiandien susipažįstame dirbam kartu ir netrukus prasidės pristatymas. Ačiū tau. Mes čia labai smagiai leidžiam laiką ir matysite. Ačiū. Jungiam lauk. Hello there, sveiki visi. So, here with my friends from Germany, with Max and Lubek, and they're also participating as leaders in the project, and I would like to ask you a few questions. So, what is the project about and why are you here? How did you get here? It's a project about migration and immigration and emigration, and we are currently 7 nations here, and we are meeting and discussing about the problems. And why we look so ridiculous is because we now prepared a fairy tale in which migration is also the topic. Yeah, we're playing 2 birds. 2 German birds. 2 German eagles. Okay. And we are here because we know this Lithuanian scout group for a long time. The first one was in 2003, and I think we also joined your national camp in that year. Okay, so maybe you want to send some greetings to German Scouts maybe and... Okay, greetings to German Scouts. One advice, when you come here, don't dress like us. Okay, thank you guys, you're really good. Okay, and it's not ridiculous and we're eager to see the play. Thank you. Sveiki, sesės ir broliai, mes vis dar čia Vilkijos apylinkėse. Nuostabiame projekte Emigruojantis paukščiai ir ką tik sutikau brolį ir sesę iš Ukrainos, iš nacionalinės Ukrainos skautų organizacijos, su kuriais truputį pasišnekėsiu rusiškai. Jei kas nesupranta, pasikvieskite vyresnių ar rusiškai mokančių sesę ir brolių arba giminaičių, kuriem padėtų. Здравствуйте, Евгений, здравствуйте, Виктория, очень приятно. Так мы просто хотели узнать, откуда вы приехали и что это за проект, и что вообще происходит на Донбассе. Мы приехали, как вы сказали, из Украины, а именно из Николаевской области, которая находится на юге Украины, возле самого Черного моря. А приехали сюда мы по приглашению наших литовских братьев поучаствовать вот в этом международном проекте, который посвящен очень важной теме миграции. Мы представляем Николаевское подразделение национальной организации
скаута в Украине. Большая честь нам быть здесь, в Киеве, и весь хорошо отношения. У вас, вы очень красиво выглядите в этой одежде. Это ваша национальная? Национальная часть, ну вот ниже, это не национальная часть, и хвостик нет. Мы играем в нашей постановке, играем хитрых лисичек. Да. А это национальная картина. У нас вчера был вечер Украины, и поэтому мы готовились естественно и зажигали, скажем так, вчера на этой сцене. Мы очень рады встретить вас здесь. А вы только вдвоем или еще кто-то? Нет, нас здесь 6 человек. Даже 6 человек. Так вы руководитель, да? Да. Ну, Евгений – это член Национального совета Национальной организации скаута Украины. Я руководитель Николаевского подразделения Национальной организации скаута Украины. Очень приятно, и мы надеемся на дальнее сотрудничество с вами и желаем вам хорошего времени в этом проекте. Спасибо большое, мы тоже надеемся на дальнейшее сотрудничество. Спасибо. Привет всем. Привет. Спасибо. Спасибо.